Kongeye kuguha ikaze mu makuru agezweho muri aka kanya mu kipe Rayonsports, ntucikanwe muri aka kanya. Hari byinshi turi buze kuganiraho mu kipe y'Imana. Reka duhere kuri iyi nkuru nziza. Rayonsports yiruhukije cyane mbere yo gukina na Gasogi United nyuma yo kwakira umukinnyi ukomeye cyane. Yahise atega indege kitaraganya aba yageze mu kipe Rayonsports. Bose bari kuvuga ko ari buze gusimburwa na Muhire Keve kuri nomero 10 ariwe playmakers. Ku rundi ruhande Rayonsports ishyamba siriero mu gihe habura iminsi ebyiri gusa kugira ngo shampiyona itangire. Byose uraza kumenya 5 kuri 5 ni byinshi twaguteguriye muri aka kanya. Reba munsi gato y'iyo video ubundi urushikire ujye ubona amakuru abagezweho mu kipe y'igikundiro Rayonsports. Imitima ya benshi mu bakunzi b'ikipe Rayonsports ntiyari tuje kubera amakuru yavugaga ko abakinnyi bagera muri 5 b'abanyamahanga igenderaho batazakina uyu mukino wa Gasogi United. Icyakora kuri wa gatanu haramutse amakuru meza avuga ko nziza luvumbu yagarutse ku kazi nyuma yo kurangiza ibihuko i Kinshasa. Sefurabe nawe yageze mu gihugu cy'u Rwanda akaba nawe araza kwitabira imikino. Ogera na Charles Bare bategerejwe mu myitozo ku gicamunsi nabo nubwo bitaramenyekana niba bageze mu Rwanda. Hari amakuru yavugaga ko abo bakinnyi bivumbuye kubera ko ikipe yanze kubohereza itike ibagarura hano mu gihugu cy'u Rwanda bavuye mu biruhuko i Kampala. Rayonsports iri kwitegura umukino umunsi wa 16 wa shampiyona na Gasogi United, gusa abanyamahanga bayo 5 ntabwo batangira imyitozo. Aba barimo Ogera, Charles Bare ndetse n'umunyezamu Tamare muri Uganda. Hari kandi abanyamaroke na Sefurabe wagiye mu biruhuko cyo gukora ubukwe. Mu gihe kandi ku rundi ruhande aba bakaba biyongera ku Kongo nzinga heritiye nawe utari wakageze mu Rwanda. By'umwihariko bikaba biteganyijwe ko bose baraba bageze mu myitozo kuri uyu wa gatanu tariki ya 12 Mutarama 2024. Ikipe Rayonsports izakira Gasogi United guhera saa 12 kuri PR Stadium. Ubuyobozi bw'iyi ekipe bwamaze gushyira hanze ibiciro byo kwinjira asanzwe 3,000 hakurikiyeho 5,000 VIP 10,000 ndetse VVIP 20,000. Ku rundi ruhande mu kipe Rayonsports hari kuvugwamo ikibazo cy'amafaranga mu gihe mu matwi y'abareyo humvikanye indi nkuru itari nziza ivuga ko nta mukinnyi usongera kongerwa mu kipe ya Rayonsports nyuma y'uko bivuzwe neza ko bigoranye kuba bamuha amafaranga ya recruitment n'ibindi bitandukanye. Uyu ni Kirongozi Bazombwa, umwe mu bakinnyi bavugishije itangazamakuru ndetse bagakanga mu kireba ko bagiye kwiruka mu kipe ya Rayonsports. Ndetse hari Nzima Olivier Sefu byavuzwa neza ko nawe ashobora kuza mu kipe Rayonsports n'abandi batandukanye nka Hamis Cedric kabaye. Bose barasinye ariko ikibazo cy'amafaranga yakomeje kuba icy'amafaranga. Ariko ku rundi ruhande nuko Imana ishobora kumanura manu bitunguranye ukabona Kirongozi asinye mu kipe Rayonsports uko amakuru dukesha ikinyamakuru gikomeye hano mu Rwanda kibivuga. Reka tubitegereze twihanganye. Ikipe ya Rayonsports izabikora nta kabuza, dore ko igihe kiracyahari ndetse igihe cyo gutwara igikombe cya shampiyona twavuga ko